Ko Minecraft tonu tētahi o ngā tākoro ātāta nui o te ao whānui, e ai ki ngā whakapae neke atu i te 90 miliona ka tākoro i tēnei tākoro, ko tahi pēr te wā ia te marama. Nā Microsoft tēnei tākoro ihanga, kua tahuri rātou ki te rapa atu i te reo Māori ki ona āhuatanga me ona neke hanga katoa. Hei tā te Rauhiringa Brown, i naia nei ka tāia te Minecraft, te tākoro ki te reo Māori. He kēmu matihiko rongonui, kua tākoro hia whānuitia. I nāia nei, kua whakahangaitia te kēmu o Minecraft ki te ao Māori. I think this is a big game as an understatement, probably. It's like the biggest game. It's like the biggest game in the world, and it's from the biggest industry in the world as well. So it truly is like a massive platform to see something like Te Ao Māori on it. Nā Microsoft te kēmu o Minecraft i hanga, wai hoki nā Piki Studios te kēmu nei i whakamāori. One of the things that Microsoft and Piki Studios agreed on pretty early on was what we were going to focus on. In our world, we're focused on Te Reo Māori, but you can't kind of focus on Te Reo Māori alone. It has to be framed in the whole culture. Minecraft really develops the skills that kids need for the future. Things like collaboration, things like communication, and also STEM. Hei tā tēnei māngai o Microsoft, he rautaki te kēmu nei hei whakarauora i te reo Māori. Normalising our culture and our heritage and making it more accessible to everyone so that we can revitalise Te Reo Māori and we can all speak it and we can speak it fluently and we can be proud of it because it is one of the 3 official languages. I te rā tonu nei, kua āhei te ao whānui ki te tākoro i tēnei whakaputanga. We've got Kauri, Rimu, Tōtara and more in the game. And we've also got maunga, wakahaurua. We've got items like riwai, kumara and taro. Instead of swords, we've got patu. Instead of shovels, we've got hāwara. Instead of spades, we've got ko. Heoi anō, hia hanga whakaro o te hunga tākaro. It's pretty cool. It's a pretty new thing. Like, not many games have Māori bits in them. Yeah. I really like Maori. I'm not New Zealander, but I still really like the language. I think it's fun to learn. I learned that the whole Pa area, it's not called a marae, just the area that's in front of the whare nui is called the marae. So it teaches us like the details that you usually wouldn't learn. E ora ai te reo Māori ma enei kaupapa auaha, te Rauhiringa Brown, te karere.